È un brivido. Oh, kiss me. Cuando salí de La Habana, nadie me ha visto salir sino fui yo. Que se vino tras de mí, que sí, señor. Si a tu ventana llega una paloma, cuéntale tus amores bien de mi vida. Corona de flores que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Muy bien, y siete meritate un premio. ¿Qué es? Es un urlo. Es un brivido. Oh, kiss me. Cuéntale tus amores bien de mi vida. Corona de flores que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Kiss me Nestlé. Soave e vellutato come morbide labbra. Quanto è buono! E quanto sono buone le caramelle Olimpia Nestlé! Buone! 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 Partecipate al concorso Oro, oro per voi. Inviando questa cartolina e i sigilli delle caramelle Olimpia Nestlé a questo indirizzo. Quanto è buono! Kiss me Nestlé. È diverso! E come?